Nongeye kubasuhuza mwese abadukurikira muri mu mpande zose z'isi, kuko abadukurikira ntabwo ari abari mu Rwanda gusa, ahubwo n'abari hanze yarwo irwota amasimbi cyangwa se hakurya y'amazi magari. Namwe muradukurikira kandi turabibashimira, turasuhuje cyane rero, twizere ko muri amahoro. Nitwa Professor Muhigi, iyi ni ya gahunda yo kubatuza heza kandi hadahenze. Aha turi ni mu karere ka Bugesera, umurenge wa Mayange, akagari ni Gakamba. Iyi nzu nziza mubona, iyi ni inzu ya cadastre ikoze neza, yubatse n'ibikoresho byiza bikomeye. Iyi nzu nk'uko mubona irakinze, inzu irakinze, irakoze neza, irapavomye, isigaye ni irange. Hanyuma uyu muhanda wo murawubona, uyu muhanda urimo, uyu muhanda ufatanye cyangwa se umuhanda ugera muri buno butaka bwose. Aha hari ibigori muri kubona, ni ubuso bw'ubutaka bugizwe n'ibibanza bitatu binini bifite 60 kuri 35. Urumva ko ari ibibanza rwose binini bifatika. Ibibanza bitatu bifite ubwo kimwe ni 20 kuri 35. Urumva ko ari ibibanza binini bitatu rero byose. Urumva ko ari ahantu hanini ushobora kuba wagurira hose hamwe n'iyi nzu, ndetse n'indi nzu muraza kubona ruguru ihinguka ukahagurira rimwe n'inzu. Na kino kibanza kiri imbere y'inzu gifite 20 kuri 15, n'iriya nzu ihinguka inyuma, hamwe na buno bwuso bw'ubutaka twabonye hepfo burimo ibigori. Ni ahantu hanini hose hafite ubuso bwa metero kare 5,000. Wahagurira rimwe ni 1,55,000, cyangwa se ukagura iriya nzu nini yonyine ifatanye n'ikibanza 1,35,000. Wagura iriya nzu ihinguka inyuma yonyine ni 2,2,5. Wagura hariya hepfo mu bigori hafatanye n'uriya muhanda ni 15,000,000. Bitewe rero nuko ku mufuka hahagaze, ushobora kuhagurira rimwe cyangwa se ukahagura agace ku kandi. Murakoze, nitwa Professor Muhigi, naho ubutaha.